Kumno perlo saya sisin pat ngap deng sopai pi syakani ke channel jonga khasi terka. Ta minta singing ni shed no daw ni jingpam. Uni ude uuts ngashimshi pela am ngalap pedam shwa shkinta. Te dalak dap shkinta ulak long jam kumni. Da fiko aban shu gran shu tliat rukalong. Nga ailang bat uni upesen shamoy dehe bakan bain bakan bat de tu oats namar beli oats ulong butut kumto am te sa belang bat kamlu ai sok marit ru khendian sakle bha pada kumni mo pe nga ngam skip re nga klam edit nga pen ep kumnu ban khle bha ha do bakan dala long bha dalam nang tabada sa ai ushin rai bad upiat tu piat de baim lada fidon am ai tu slapiat ai tu piat balungru tu da pimdan shu atang we upian telak biang tinggal ai lang bu samken ru lada fikwa ban ai samken ai te kambang mo da ai samken ru hakatawa pada ai ghi khendiat makatawa mde ban pen kulit pelat mo di ban yogi bhai katawa kumni kumba batai pet tamba kading di ban penrit shwa por bathe uni oats am di ban le suki hinde tekan sa dambit kat ba phila ban pen stang mo te ndabam uni am long ka kapor ka kham kadang da shat mustap ba ha kapor ba ngia pam jingpam por ba di sham tu breakfast kabiang bah. Da kala i nashpo sa pen pai no pada siliang. Senalorungin sa ai ghi sa kendian. Da pim ko abam ghi ai da company ang rutlong. Nga tehing alai sin steu nga shed by uni naman da ay ta uots am miabam rembang te da la shed masala kumni khendian munumala mndi masala da way ngishu ay tong sok marit temo te da shed kumni pade te ya bambet lai saw tali dang ya bambet marwe pet kani kala long tengnya weng nom ta te saya persyang mo perlong dengan pen close jing ipang do kalong crispy bah pila ban bam lambat kanu ke chutney ka pis tenan da pim bam chutney ru shu bam kum turu ka la bang bah ko boleh sibun ba pilai pe ikani ke video sngo bah like subscribe but share